Kwanza alipita mfalme hakupenda. N'ukurikira araza umwami aranyamushima. Wa pili pia akapita mfalme hakupenda. N'abandi baraza bararengana umwami ntiyabashima. Wengine walikuja pia wakapita mfalme hakupenda. Ariko Esteri umukobwa atagira abavyeyi. Lakini Esther mtoto yatima amaze kurengana umwami aravuga ati uwo nyene niwe nshimye. Alipotembea mfalme akasema nimechagua huyo. Yesu nashimwe cyane. Utogira ikiganza cyiza kubera Imana. Utakuwa na mkono mzuri kwa sababu ya Mungu. Yesu ashimwe cyane. Icyatumye Esther acagurwa, kitu ambaye kilifanya Esther achaguliwe, hari umugambi Imana yari ifise kuri Esther. Kuna maksudi ya Mungu ndani ya Esther. Imana yabye Esther umutima afise kuva mu buto bwiwe. Mungu alipoangalia moyo wa Esther kutoka akiwa mtoto, yari umuntu yubaha Imana. Alikuwa mtu ambaye anamheshimu. Yari afise umutima mwiza. Alikuwa na moyo mzuri wo kubaha Imana yiwe. Wa kuheshimu Mungu yake. Imana imaze kumuraba, Mungu alipomtazama ati umuntu waje muri iki kibanza alichazokora. Mtu nikimweka sehemu hii kuna kitu ambacho atafanya. Yesu ashimwe cyane. Nashaka tube abantu bubaha Imana. Nataka tukue watu wa kuheshimu. Kugira ngo Imana turaze itore ko ari ikintu twokora. Ili Mungu akitutazama aone kuna kitu ambacho tunaweza fanya. Yesu ashimwe. Hagira abantu batabagwa kubera jewe. Ili kukue watu wanakombolewa kwa ajili ya wewe. Cyane kubera wewe. Ama mimi. Umuryango wawe utabagwe kubera wewe. Familia yako ikombolewe juu ya wewe. Abatiwe batabagwe kubera wewe. Wazazi wakombolewe juu yako. Ishengero itabagwe kubera wewe. Kanisa ikombolewe juu yako. Ikintu cyose Imana yagushizemo, kila kitu Mungu ambacho aliweka ndani yako yabigize kubera umugambi. Kuna maksudi. Hari ikintu Imana igushaka. Kuna maksudi Mungu anataka. Imana ishimwe cyane. Tariki biganzi bawe tabicyubahiro. Tuinue mkono ili tumheshimu Mungu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Dusomere ku murongo wa 17. Verse 17. Mstari wa 17 nasema, basi ikawa mfalme alivutiwa na Esther kuliko wanawake wengine wote, naye akapata upendeleo, taji na kibali kuliko na kibali kuliko mabikira wengine. Kisha akamvika taji la kifalme kichwani mwake na kumfanya malkia badala ya Vashiti. Imana nishimwe cyane. Mungu apewe sifa. Ni ubaha Imana izokugira umuntu adasanzwe. Ukimheshimu Mungu atakufanya mtu ambaye si wa kawaida. Ndazi twese turabizi. Najua kila mtu anajua. Umuntu yubaha Imana, mtu akimheshimu Mungu, hari ikintu muri we yabonye ihinduka ku muryango wiwe cyane kuri we. Kuna kitu ataona katika familia yake ama kwake mwenyewe binafsi. Aho uzoburi hose kubaha Imana, mahali popote huko ukimheshimu Mungu, na maneno menshi uzobaza kuvuga. Hakuna maneno mingi utaongea. Ari ikintu kimukwiye gutahuka. Lakini kitu mmoja itabidi wewe uelewe. Namba wubaha Imana, ukimheshimu Mungu, aho uzoja hose umenye kuri umushefu. Mahali popote utaenda wewe ujue wewe ni chief. Ufate umene ku responsable. Wewe ujue wewe ndio unaulizwa kila kitu. Kugira ngo utumeye by'ibintu bisanzwe biri ahantu usanzwe uri. Ili wewe ufanye kila kazi yoyote mahali unaishi. Namba ari mu muryango umenye kuti ahanije n'umushefu. Hata kama ni kwa familia ujue mimi ni chief. Ntegereza gutunganya ibintu neza. Nitafanya kazi nzuri. Yesu ashimwe. Amen. Icyo nagomba gushika ko sikindi. Kitu ambacho nilikuwa nataka kuongelelea. Dusome ku murongo wa 21. Verse 21. Verse 21 inasema, wakati Mordekai alikuwa ameketi kwenye lango la mfalme, Bigitana na Terashi maifasa wawili wa wafalme waliokuwa walinzi wa lango walikasirika na kupanga njama ya kumuua mfalme Ahasuerus. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Esther ilikuwa kibo cyari gitambuye. Esther kazi yake inaanza. Mordekai yari kwirembe bwami. Mordekai alikuwa ameketi mlangoni pa mfalme. Yari mzamu. Alikuwa anachunga. Kandi yari umuntu afite akazi
kazi no kumenya ko arakengeretse. Kazi yake ilikuwa ni kazi ile ambaye ni ya kudharau. Ariko kuba mu ico kibanza, lakini kukuwa mahali hapo byaro kuyumwami iliokoa mfalme. Umwami wanyene yarazi yuko ivyo bintu byoshoboka yuko Moridekayi yoshobora kumubera umuntu mwiza nk'uko kugira ngo ntapfe. Mfalme hakuwa anajua kama Moridekayi anaweza muokoa ili asiuawe. Kuba kwirebo kwa Moridekayi, kukuwa mlangoni kwa Moridekayi byafashije umwami kurokoka, ilimsaidia mfalme ili aokolewe. Kandi iki cyafashije umwami, kitu kingine ilimsaidia mfalme gutoranya Esther kugira ngo umwamikazi, kuchagua Esther ili akwe mjakazi. Navyo byaramubereye ikintu cyiza, na hiyo ilikuwa ni kitu mzuri sana. Kuko Moridekayi yandika kete. Moridekayi aliandika barua, yandikiye wa mukobwa yarera Esther. Aliandikia yule mtoto ambaye alimlea Esther. Aramubwira ati hari abantu bagomba kugirana umwami. Alimwambia kuna watu ambao wanataka kumuua mfalme. Ati ngombe rero mubwire ko bitunganije nuko. Akamwambia enda waambie mfalme vile wanapanga. Abarira kugira iperereza iratangura. Watu ambao walikuwa wanafanya upelelezi wakaanza. Basanga ibyo bintu niko biri. Wakasanga hiyo kitu ni hiyo tu. Yesu ashimwe. Yesu apewe sifa. Umenye yuko ahantu hose uri, mahali popote huko, hari ikimari igomba gukora. Kuna maksudi ya Mungu. Ntugaye ikintu cyo akazi kawe. Usidharau kazi yako. Ako kazi kawe hari ikimari gitumye yakaguha. Hiyo kazi kuna maksudi ya Mungu kukupea hiyo kazi. Tukushima Imana usenga amugende mu kazi. Amka asubuhi uombe Mungu alafu uende kazi. Hari impamvu. Kuna maksudi. Ico cyatumye Moridekayi nawe aba umuntu adasanzwe. Hiyo ilifanya Moridekayi awe mtu mkubwa. Hageze igihe ubwoko bwabo bushaka kwicwa. Ilipofika wakati kabila yao uwawe. Icyagiye kubarokora, kitu ambacho kiliwaokoa, nuko Moridekayi yaciye aseruka mu ico gihe. Moridekayi alifika wakati mzuri. Yesu ashimwe. Amasengesho n'ikintu cyambere cyiza cyane. Maombi ni kitu ya muhimu. Umuntu wese agira amasengesho mu mutima wiwe. Kila mtu akwe na maombi katika ndani yake. Nakene cyane y'ukuri. Ile ambayo ni ya ukweli. Ntucibwe intege nuko uri mu n'ibyo ukuracamwo. Usikate tamaa, ariko usenge Imana yawe. Lakini muombe Mungu. Icyo rero mu kanwa kawe cyose kizoba. Kile ambacho utakiri kitafanyika. Yesu ashimwe. Ubwoko bwabo bushaka kwicwa. Kabila yao ilikuwa yuwawe. Atabayuda bose aho bari mu barondere mu bici. Watu wote wa Yuda mahali popote wako wauwe. Moridekayi ni bategeza kwenda kuko yari kwenye bibwami. Moridekayi ndiye alikuwa anaanza kwa sababu yeye alikuwa mlangoni kwa mfalme. Ariko ari indikete igira kabiri yaciye yandika. Lakini kuna barua nyingine ya pili aliandika. Asaba kwandikira Esther. Aliandikia Esther. Ati hari ikintu kiko kiraba. Kuna kitu inafanyika. Ati kandi nta uri muntu ubona bishobora atari wewe. Tena hakuna mtu mwingine anaweza bila wewe. Ati wewe ubishaka ubwacu ubwoko bwacu bwose burapfa. Wewe ukipenda kabila yetu yote itauawa. Ariko ubishaka ubwoko bwacu burarokoka. Na ukipenda kabila yetu itaokoka. Yesu nashimwe cyane. Acha Esther aramubwira amajambo yose bateguye kugira ngo bagire nawe ubwoko bwabo. Esther aliambiwa kila maneno ili waue kabila yao. Kubera afite Imana mu mutima wiwe. Kwa sababu alikuwa na Mungu ndani yake. Ayo majambo yose yashize mu mutima wiwe. Hayo maneno aliweka ndani yake. Acha babwira ati dufate umwanya wo gusenga. Aliwaambia tuchukue muda tuombe. Umuntu wese ubwoko bw'Abayuda, kila mtu ambaye anatoka kwa kabila ya Yuda afata umwanya kugira ngo dusenge Imana. Achukue muda tumuombe Mungu. Kugira ngo shule kuroha ngene nzogenda ku mwami. Ili nipate njia ya kwenda kwa mfalme. Kugira ngo shule kumubwira ibintu biko birategurwa. Ili nimuelezee ni nini inapangwa. Hali bagisha shule kudufasha. Ili ajue ni nini atatusaidia. Akaze ka Esther kabandanya kukuba. Kazi ya Esther iliendelea. Yagiye kuba umwami kazi gusa ngo yicare. Hakwenda kuwa mtakazi akae tu. Yari kuvuga ati kubera je umwami kazi. Angesema mimi ni mtakazi. Bari bose niyo bapfa nta kibazo Jones osigara kubana umwami kazi. Hao wote wakiuawa mimi nitabaki kwa sababu mimi ni mtakazi. Ariko yashize ukundi mbere yiwe. Lakini aliweka upendo ndani yake. Aravuga ati ubwo biri kose. Lakini akasema imbere kuja kumwami baza gusenga.
Before niende kwa mfalme, acha niombe kwanza. ati namwe mugende mufata umwanya wo kunsenga. Nani enda muombe? Umuntu wese asengere Kila mtu aniombe. kugira ngo kugira ikiganza cyiza ku mwami. Ili nikuwe na mkono mzuri mbele ya mfalme. Nishimire kari umwami kazi. Yeye hakulinga kwa sababu yeye ni mjakazi. Ariko yasabye ati ko biri kose no baza gusenga Imana. Lakini alisema acha kwanza nimuombe Mungu. Bacho baragenda barasenga Imana. Walienda wakamwomba Mungu. Barahamagara Imana yabo. Wakamwita Mungu. Na Esther nawe fata umwanya wo gusenga. Na Esther akachukua muda wa kuomba. Kugira ngo umwanya mwiza kuzo kuganira n'umwami. Ili apate nafasi nzuri ya kuongea na mfalme. Ni wabusha ikintu cyose kigenda neza uteguye gusenga Imana. Ukitaka kitu yako iende mzuri, wewe omba Mungu. Yesu ashimwe. Ntiwikengere ukuri kose. Sijilaumu. Wowe umuntu akomeye cyane. Wewe ni mtu mkubwa. Esther ni yari umuntu asanzwe. Esther si alikuwa mtu wa kawaida. Ntiyabaye umwamikazi. Akakuwa mjakazi. Amakuru ya Mordekai. Sasa taarifa ya Mordekai. Yari umuzamu. Si alikuwa anachunga mlango. Yabaye umuntu akomeye cyane wo kurongora igihugu. Si amekuwa mtu wa kuongoza nchi. Afise ijambo rikomeye. Alikuwa na neno kubwa. Kuburyo ushaka ikintu cyose wamaze guca kuri Mordekai. Ukitaka kila jambo lolote unapitia kwa Mordekai. Yesu ashimwe. Amen. Ukuri kose ukuri no munsi ntiwiranga kunyenuri. Vile ulivyo wewe usijilaumu. Ariko ejo umuntu akomeye. Lakini kesho wewe ni mtu mkubwa. Yesu ashimwe. Ejo umuntu adasanzwe. Kesho wewe ni mtu ambaye si wa kawaida. Haba ari mwishengero. Hata kama ni kanisani. Cyane mu gihugu. Hata kwa nchi. Ushobora kuba umuntu adasanzwe. Utakuwa mtu ambaye si wa kawaida. Ariko wubaha Imana ikintu cyane. Lakini mheshimu Mungu. Icyabafashije ntibarone ingomezi zabo. Kitu ambacho kiliwasaidia hawakutafuta uwezo wako. Ntibaravye ko baba bafise abantu benshi bashobora kubafasha kugwana. Hawakuangalia wako na jeshi mingi wanaweza wasaidia kugombana. Cyane nguvu zabo ama uwezo wao. Ariko bwa mbere bashize Imana imbere yabo. Waliweka Mungu mbele yao. Yesu nashimwe. Dushire Imana imbere yacu. Tuweke Mungu mbele. Na hizo tugirira neza. Atatusaidia. Mu kazi kawe ushire Imana imbere. Kwa kazi yako weka Mungu mbele. Imana izokugirira neza. Atakusaidia. Niwiyumvire ngo ukora biriya none utera imbere cyane. Usifikirie nikifanya hii nitatajirika. Oya. Hapana. Cyangwa ushire Imana imbere. Kitu ya kwanza weka Mungu. Imana izokora muri cyo kibanza igushire mu kintu. Mungu atakutoa sehemu huko akuweke mahali pengine. Yesu nashimwe. Ibyo nagiye kubibona mu buzima bwanjye aho nagiye nca hose. Hiyo nilikuja nikagundua katika maisha yangu mahali popote nilikuwa napita. Nabo naciye ku ishuri niko niga. Wakati nilikuwa shule, benshi bamugara pastor. Walikuwa wananiita mtumishi. Mugabe iryo jambo je nta kintu ndababwira. Lakini hiyo neno mimi sikuwaambia. Maze kuva aho nari sanzwe niga Bururi nkaja kwiga mu Rumonge. Wakati nilitoka Bururi nikaenda kusomea ku Rumonge. Ishuri nashitse nigako kwenye nilikuwa nafundishwa. Bapo hapo pastor. Walikuwa wananiita pastor. Nikitero nende babwiye. Nikawauliza ni nani aliwaambia mimi ni pastor. Ariko hari ijambo babona muri jewe. Lakini kuna neno walikuwa wanaona ndani yangu. Ingeso zawe nazo ziratuma abantu bakumenya icyuri. Vile wewe unatembea watu wanajua wewe ni nani. Ikintu kimwe nagomba babwire. Kitu kimoja nataka niwaambie. Ukuvuga yuko ku ishuri yongeye kuvuga nk'ijambo ngira nk'umuyobozi sabe nk'abanyeshuri cyakigeza ko yaracemera. Nikiwa shule hata nikienda kwa headmaster nikimwambia kila neno alikuwa anakubali tu. Kuko yarazi yuko jewe ntabesha. Kwa sababu alikuwa anajua mimi si muongo. Yesu nashimwe. Hari Yesu yabona. Kuna kitu alikuwa anaona ndani yangu. Naba hari ikintu kiri muri wewe. Kama kuna kitu mbaya ndani yako. Naba hari ikintu cyiza kiri muri wewe. Kama kuna kitu mzuri ndani yako. Kizokwiserura. Itapafanuka. Ibintu bizotabara wewe vyongere bitabara abagenzi bawe. Itasaidia wewe hata isaidie na mandugu zako. Yesu nashimwe. Imana iri muri wewe nizotabara wewe gusa. Mungu ako ndani yako hata saidia wewe peke yako. Ababanyi bawe bazoshikirwa. Hata majirani watasaidika. Inshuti zawe zizoshikirwa. Marafiki watasaidika. Witegure yuko hari abantu bagiye kumererwa neza kubera wewe. Jitayarishe, kuna watu wataishi maisha mazuri kwa ajili yako. Yesu nashimwe. Umuntu wese ari ngahantu. Kila mtu ambaye ako hapa amenye yuko mu kibanza arimo hari abantu bagiye gutabarwa kubera we. Ujue mahali popote huko kuna watu wataokolewa juu yako. Yesu nashimwe. Umenye yuko hari ikintu kigiye gukoreka
mu muryango wawe kubera wewe. Ujue kuna kitu kitafanyika katika familia yako juu yako. Umenye yuko ari ikintu kizokoreka mu gihugu cyawe kubera wewe. Ujue kuna kitu itafanyika katika nchi yako kwa sababu ya wewe. Yesu nashimwe. Guhura na pastor, Kukutana na pastor. hari abantu bagomba bazorokoke mu Burundi kubera uyu. Kuna watu wataenda Burundi kwa ajili ya pastor. Yesu nashimwe. Hari abantu bazobona Imana, bazobumva ijambo ry'Imana bagakizwa kubera yuko twe twashino. Kuna watu watasikiliza neno la Mungu na watubu kwa sababu sisi tulikuja huko Kenya. Turizera neza yuko hari abantu bazokwihana kubera ko twe twashino. Kuna watu watatubu kwa sababu sisi tulikuja huko. Yesu nashimwe. Kumpamvu yiwawe hari ibintu bitegeza guhinduka. Kwa ajili yako kuna kitu itabadilika. Ubwoko bwawe n'igihugu cyawe, Kabila yako hata na nchi, hamwe n'umuryango wawe. hata na familia. Yesu nashimwe cyane. Umenye kuri umuntu adasanzwe imbere y'Imana. Ujue wewe si mtu wa kawaida mbele za Mungu. Hari ikimana izokora kubera wewe. Kuna kitu Mungu atafanya kwa sababu ya wewe. Ikimana izokora ku muryango wawe kubera wewe. Kitu Mungu atafanya katika familia yako juu yako. Kandi uzokere mu kwakorera Imana. Hautafilisika kwa sababu wewe ulifanyia kazi Mungu. Ibikunda. Haiwezekani. Ntuzoba umuntu afise uburyo buke kubera gukorera Imana. Wewe hautakosa fedha kwa sababu wewe ulimtumikia Mungu. Ikiyo uzokorera Imana, Kila kitu ambacho utafanyia Mungu, uragikora mu mutima wawe ufise ukwizera. Ukifanya hiyo kazi na ndani yako uko na imani, Uzobona igisubizo. utapata jibu. Uzobona Imana ko ari Imana yawe kandi kugirira neza. Utaona Mungu ni Mungu wako na atakutendea mazuri. Ntugire ubwoba. Usikwe na uoga. N'ubuzima bwawe ngo busaho turimo buno munsi. Usikwe na uoga ya maisha yako leo. Ariko urabe neza ko uri ku murongo w'Imana. Hebu angalia kama uko kwa mstari wa Mungu. Urabe yuko igisoza muzihimana Imana. Uone kama tabia yako zinampendeza Mungu. Urabe yuko ibikorwa vyawe Imana biravye binezera. Uone kama kazi yenye unafanya, uone kama Mungu inampendeza. Nivyo bizotuma Imana ica muri wewe kugira ngo agire igikoze ku bugingo bw'abantu. Mungu atapitia kwako ili afanye kazi kwa wengine. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ikindi kintu nasire kwiga ko uno munsi. Kitu kingine nilijifunza. Umuntu ngo twarahuye kabisa umunsi umwe. Kuna mtu tulikutana siku moja. Ico gihe yari Gitega. Alikuwa Gitega. Ari societe nakora yitwa Bodecor. Kuna kampuni nilikuwa nafanyia kazi ilikuwa Bodecor. Uwo munsi batubwira bati akazi tukagomba gahagarare. Hiyo siku tuliambiwa kazi inaisha. Mutahe tuzobatuma. Mwende nyumbani tutawaambia. Ariko ico gihe byose ko turakora ije kubera kugwa neza. Vitu zenye tulikuwa tunatengeneza hazikuwa zinanunuliwa. Bacha batubwira ngo tutahe. Tuambia tuende nyumbani. Uwo munsi jewe naciye ndondera amafaranga y'itike ndataha. Hiyo siku nilitafuta nauli nikarudi nyumbani. Ariko mu kugenda sinatashe nkuko umengo ntaya kazi. Lakini kwenda nyumbani haikuwa inajulikana nimeacha kazi. Nagiye ku munsi wa gatanu muhira. Nilienda Friday nyumbani. Hama kuwa Mungu nagenda ku rusengero. Halafu Jumapili nikaenda kanisani. Kuwa mbere nitegura gusubira Gitega ku kazi. Baadaye nikajitayarisha nirudi kazini Gitega. Kandi bari bandirefonye ngo ngisubire. Hakuna mtu alinipigia simu ili nirudi. Uwo munsi ndagenda ahantu naca hari uruzi ngiye gutegera imodoka ko ari kuzuye. Hiyo siku kwenye nilikuwa napita kulikuwa na mto na ilikuwa imejaa. Ndasubira inyuma. Nikarudi nyuma. Ngenda kurondera yindi nzira acha mugira mushike gushika mu ikaburimbo. Nikatafuta shortcut ili nipite kwa lami. Aho naciye hari ibiti bibiri. Nilipopita hapo kulikuwa na miti mbili. Amazi yari menshi cyane. Maji ilikuwa mingi sana. Ipato nari nambaye ndiko natambuka yagera ngaha, amazi yagera ngaha. Trouser ambayo nilikuwa nimevaa maji ilikuwa inafika hapo. Shakoshi ndayishize ku mutwe. Bagi langu niliweka kwa kichwa. Hanyuma nabandanya. Alafu nikaendelea. Navuga nti Mana niko ndagenda. Nikasema Mungu mimi natembea. Ufashe simbe muri aya mazi. Unisaidie nisianguke kwa hiyo. Kandi ngiye ku kazi. Tena naenda kazini. Hari abantu hagati mugoje ndagiye ku kazi. Walitusimamisha lakini mimi naenda kazi. Yesu nashimwe. Uwo munsi ndagenda ndajabuka ndashika hakurya. Hiyo siku nilivuka mpaka ngambo. Hanyuma ndahindura ipantaro ndambara iyindi. Nilibadilisha trouser nikavaa ingine. Ndagenda ndafata imodoka ndagenda. Nikachukua gari nikaenda. Maze gushika Gitega. Nilipofika Gitega, nagiye mu cyumba aho nahora njyama ndasenga. Nilienda chumbani kwenye nilikuwa nalala nikaomba. Mana nagomba kazi. Mungu nataka kazi. Yaciye mva ngaho hantu candagenda hantu bariko barakora kazi, saba kazi k'ikiyede. Nilipotoka kwenye nilikuwa naishi nikaenda kutafuta mjengo nikaomba kazi ya mjengo.
uwo munsi bakimara kamba. Hiyo siku nikapewa kazi. Uko unagiye nambaye neza senzi ko bagenda bambaye impuzu z'inkima cyane. Nilienda nilikuwa nimevaa vizuri sana. Mimi sikuwa nafikiria nitabango ya kazi. Akazi bampaye ndakuwa nambaye uko nyene. Kazi yenye nilipewa nilikuwa naifanya nilikuwa nimevaa hivyo. Acha harazi mu boss umwe. Alafu kuna tajiri alikuja. Acha rampamagara. Akaniita. Tugokorera ngaha. Akaniuliza wewe unafanyia kazi huko? Ninaje gusaba kazi no munsi. Nikamwambia nimekuja kuomba kazi asubuhi. Tuwa warukora he. Akaniuliza ulikuwa unafanyia wapi? Wanawakorera muri society mko bari kutohakana. Nilikuwa nafanyia kwa ile kampuni lakini walitusimamisha. Ati wewe ati mafaranga yo kuguhemba yose atekandira guhemba no munsi. Mshahara ambao ungepewa acha nikupee yote. Ati hari mtu utaha. Alafu wewe ende nyumbani. Ati ejo cyo telefona ndakugira hantu sana. Kesho unipigie simu nikwambie mahali utanipata. Hanyuma tunataha. Alafu nikaenda nyumbani. Bokenda mu telefona. Kesho yake nikampigia simu. Achirambira handa musanga. Akaniambia kwenye nitanipata. Achambira ati ndafise izine mu Rumonge. Aliniambia niko na kampuni Rumonge. Ati nashaka ugende